E tika ana kei runga i a tātou te iwi Māori te haipapa nui ki te taki i tō tātou ake reo. Engari ai rānei ka whai oranga nui te reo i nā tahuri mai ngā akonga whakapapa Pākehā ki te ako. I tukuna e Hānia Douglas tēnei pātai ki tētahi o ngā akonga whakapapa Pākehā no te kura tuarua o te kōtuku. Kei te rere te arero Māori. Ko moana tōku ingoa. Aha kua kaore o nā toto Māori. He aro nui no nā mātua ki te iwi Māori. I hihira kia reo ki te reo Māori nā te mea ko te rā te reo o tēnei whenua. Ka tokoa ke te pātai no te iwi Māori ana ke te kawinga ki te ako i te reo. Aha ko te reo Māori, te reo o te iwi Māori, tēnā pia me akonga tauira katoa kei roto ngā kura auraki. Kei te rangahaua Will Flavel i te whai wāhi o ngā akonga o te reo kaore o rātou whakapapa Māori mo tāna tuhinga kairangi. Kei te miharo ia ki ngā uri Pākehā e aro nui ana ki te reo. Kia au nei, he pai ki te toko maha o ngā akonga tauiwi e ako anei tō tātou reo rangatira kei roto ngā kura auraki. E ai ki ngā tauranga, whāpai heneti noai ho ngā akonga i roto o Aotearoa whānui kei te ako i te reo Māori. Tērā pia he kaupapa tēnei hei tirohanga mā te manatū mā tauranga. Ai tika tau e hoa. Ko te kaupapa o taku rangahau ki te titiro i ngā akonga tauiwi i ako anei tō tātou reo rangatira. Engari ko te pātai nui, kei te whakapono koe kaura te reo Māori ki te ako te iwi Pākehā pēnei a koe ki te kōrero? Mena ka kaha ngā tangata pēnei ki au. Mena ka kaha tō tātou ki te reo Māori. Mō te wāpea e tohu, mena kei te tika tā moana. Hānia Douglas, Te Karere.